Te ki live e. Alea. Koe ni te ki live. iPad? No, I use this one ko Alpe. Iya, kau ki alo me aho noi ni. Ai kau ki ita. Sia ko ka foa e. Malo e tau mau ai hoa tani. Ko e live ni ku haki live a honi. Malo e lau mari mo e tau mo e awha wofa koe ni. Ko e live a ten me lolo halai walu. Pe mo e langa ngawe o ku whai e lolo halai walu klopo mu meni. Ko e aho e ni hono ono o e tau ngawe. Pea koe a kou pehe ke uha o whai ata ki i live atu ke mo mamata mai ki ai. Ko e mo sio piki he ko e kau matu au nau tangtango tu pehe o ma upe ai ki kumete kava mo nau tala noa pe mo whakaloto lahi ki he ngāue ai whanau. Ko iai ki he ope mo mamata mai pe ko e ngāue ni ai lolo halai walu global mumeni ko e aho ni honono o e whai e tau ngāue pa mo si mamata mai pe te utoi o atu pe ai sio ki he view o e feitu o whai ai langa ke whaka ofa ai view pe iwi e kautangata sio no whai e ngāue ko e taumua ko e tokoni ai masiva e lolo halai walu. Ko e nako live whaka osina mo mea mai koe ki ai ko e whakawae. Ka koe ni ko lere ni ai holisiki o lunga. Pea mo mamata mai pe ki ai ke whaka ofa e tau ngāwe. Hange koe aku mo mea i koe ngāwe ni na mohanga whakaivia mai ke whakaivia aki ai masiva. Ke tokoni ai masiva. Tana i kaiho mo tokoni. Hei kai lava whakahoko e tau ngāwe. Pea mau tangotu he ni i he aho ki he aho ke mui i rerei ai ngāwe. Pea koe ngāwe koe ni hang mo mamata mai ki ai. Koe ngāwe ni i he lolo halai walu i wawa utahanima. Aia ko ne iafu eni. Pa ko loto pe ke uha upe ke whakahat ka ki motol ko e tau ngāwe ni o whakahoko. Pea nge ko kulawe o ku whai i e aho ki he aho. Monite ki e whalaite ko e si kau tangata ni o ku nau whai a hono whakahoko e tau ngāwe. Pa ko fia lahi ai ke talatu kia ki motolu, ke mo mea mai pe me he ope, neongo koe futaimi whai ngata aeni, i he lockdown ni, ka kui kai ke lava ke mau nofo noa pe heni, ka mau ngā ue pe, ke whakaivia, a ngahi ofa, whakaivia a ka kai masiva, pe a me ngahi ofa, o ku mohanga o mai, ke tau lave monu ai, a ki mau tolu masiva i wawa uni. Ko ia o ko fia lahi pe ke uhanga pe o live atu ke mo sio mai ki ai ko mo wivi eni o ku whai aki ai langa ngāwe. E ka pau nei kai ke mo si ala mai mo mamata mai pe. Koe whare mahalo pe ko mo mea i pe koe api o ku
toka ko. Pako sia koe whahai ni ki mui, aia o kuhinga o ku tahifo. Pako pau ke maolunga hono foundation ni, koe uhinga ke level o tatau ki hala, ke ki maolunga hake ki hala. Aia o ku ki maolunga si hake. Ki hala hena iai whake ni ina nau pehe, koe haku fulahi pehe ai whare. O fu maolunga pehe ai e whare. Mo manatui koe, ngau ai tāpalani mo ngau kono o mau whai. Ko pau pe ke mau ngau o whakatatau ki ai palani ki e fo i location koe o kune i ai. Aia ko mo mea i mai pe koe apini o ku tahifo. Pa ko pau ke maolunga ai ta whaaki koe o ku tahifo ki lalo. Pea e maolunga o whakatatau o ki maolunga i he hala. Ke oua na uha pea tō pe koe uha hau ia o huu ki whare. Ko hono uhinga ia hono langa koe ni o whare ni ke ki maolunga. Pa koe ia mo mamata mai ko mu ai. Mo sio mai ko mu ai. Pea ko hala re vai. Aia ku whi mau pe ke ki maolunga nge. A mua whatatau ki hala. Ko uhinga. Ke oai. Alhui foi vai a o hu he whare. Pea ko no uhinga e mo mamata mai pe ke se tau ngā ue. Whaafofa au pito. Pea vave. Koe tau mua e langa whare koe ni. Aia ai koe ahone honono. Oi whai ngā ue ni. Pea koe palani koe ni o ngā ue o ku osi palani pe aho. Ai ko mau whare whika wā ni ai lola halai walu. Nei palani koe me muana mau kamata koe ai na ki lolo ai. Ai ngā ue ko ia kono uhi ngā pēna ia ngahi mea na whie mau ia ke whakakakato. Pea kone o koe mea ne ala me mahina e wā. Koe whale koe ni e huwhi pe a hongo fulu. Aia ke mo mea e mai pe me he ope, koe whare koe ni e huwhi pe a hongo fulu. Aia e mahina katu. So, koe aha peni hono whai e ngā ue. Pa mo mamata mai ke whakaofo ofa, mo e vave e ngā ue. Ko hinga he ko palani i lelei au pito, a e tau ngā ue. Ke ai taimi, mo e aho koe oku. Nau lele ia i ha fo i tawhaaki han koe whariki. Na osi palani pe ia aho, e osi ai ngā ue koe ia aho koe ia. Ko osi palani pe o au ki he aho ke wike kahau. Ko whaka osi. Aia mahalo koe whalaite koe ni te mau laksa rewa. Pa mo mea mai a ke a mo tolu ko he kolope. Mo mamata mai ki he ngā ue. O ku palani e ngā ue. Pea lelei au pito noanga palani ngā ue koe ni whai koe ni e langa whare. Pa koe o kou fia. Ke u whakahat ka mou tolu ko e tau ngā weni. Pea mou sio mai ki he si ngahi. Kau tangata koe no nau whai ngā we. Ko e pure ngā we. Ko memo tari wakaola. Mo e kau tangata pe i nei a funi. Ko e whohai o Tom Wha. O si kau he ngā we. Mo ne son-in-law. Mo e whamili pe. O kuna uo mai koe mo e whoha pe o tangata koe ni. Ai ni koe ni haana e api ai lai uti. Ko nau tolu pe kuo mai o whai koe ai ngāwe. Mo ni ihi holo pe o kuna ofa na volunteer ke o maa whai ngāwe. Pea koi ai e ka inga koe heo pe. Mo mamata mai koe whaka ofa ange. Ai ngāwe e nau whai. Pea ngāwe whai ki a velenga. And also oku professional au pito e anga ngāwe. Pea hange koe ume a ngāwe ko whamalo lahi ai ki he global movement i ho mouhanga o whakaivia ki mautolu, ke maulava o whakahoko e whakaivia ai kainga a kakai masiva. O mouhanga o mai ngahi mea ngāwe koe ni ke whakahoko ake e tau ngāu.
o ikai ke lava ke o ikai ke whainga tā e mau whahoko ngāwe ko ngā o si māu pe ai umea ngāwe hono o mai he global movement si o pa kui ai pe ki foi konteina ko ni o whama apo pe o tuku pe ki ai ospe ngāwe lokai ke teu ngāwe he ahoko pa ko ia ko whakamalo lahi ai kia ki mautolu kotoa pe ko ma me fea umea ngāwe o ma me he kakai me he global me kakai kotoa pe o mo ofa o fai ngai tokoni ko ia o tau fia kotoa ai ko pe hange ko lau o kuia i ngahi hange ko lere ko ngawe le yange patoe ma opo patoe faka ofo ngawe utoe lahi ngahi whaka anga mo lahi whaka whepaki ka mo ilo ko lahi ange koe whaka whepaki ko lahi ange ia ai tāpua ke uku tau mau pea toe waweange ai ngāu e ko uku tau whai pea koe mea mahu i ngā ke mou whakatoka ngai oku mau ilo i e ki mau tolu koe ni o mau whai koe ni ai langa koe ni e lolo halai walu e kāinga me heo pe koe ngāu e koe ni everything is falling into places. Oku i kai pe ke iaha mea tene hanga o whakawhainga tā iai. He oku mahino ka ki mautolu, ai komiti ai lolo halai walu, oku whai e mau ngāwe, tūku i ngata, pe oku whai e mau ngāwe, oku whaka o tua. Tuku pe a whakaanga, ke nau whakaanga pe. Pa tuku pe a kakai oku nau whai ko inga ko loto tangia pe ko loto meheka tuku pe ke nau lele pe ka pa ko nau mo uia ka ko mo ilo e ngau e ko o ku whai e he global movement ke tokoni ke masiva o ku hange ko o ku toe ma wange i vilahi pe a ku toe mo tapu e kina ai tau ngau e ko ni o ku whai Oi ko toa pe maua mai ke ngāwe. Oku maua ngoi a e mau hange u tāpua ki i pe ki mau tolu. Mai ho mau iwi. Mo uirere e kau ngāwe. Kai ke hataha e whainga tā ia. Pe oku iai hataha e lawea he ngāwe. Hange koe wha tuku hua pe he. Ka pau oku whai e te ngāwe. Whai i he whaunga kāka, mo whaunga ke mauai ha mau mo ui. E whihala ki pe ngā ui he taim ko toa pe. Ka ia e mo mea mai pe. Ko e tau ngā ui ku lere i matangi, ko uia, he ku whai e tau ngā ui, o ku kawa e ki, he tau ngā ui totonu i aki, a whai totonu i he paanga ko toa pe o mai ke tau ngā ui aki. Paanga mei whe, paanga mea ki mou tolu, ka kai i he ope, o mou ofa mai, ko ia whai aki koe tau ngāwe. Koe ngāwe koe ni, hange koe ia mou mahino i, koe ngāwe koe ni, koe ngāwe, o ku lere, hei kai toi tuku. Pea tuku pea haka whaanga, pe he koe politiki i kai. E kai nga he ope, koe politiki e nia. Koe global, koe lola halai walu global charity ai ngāwe ofa koe ni o mau whai. Pea, oku mau ngoi oku mau fie, pange koku mau ngoi oku mau alu ea pe ko uhinga oku mau ilo oku mau whai e ngāwe i whai totonu. Moe every penzi oku mohanga o mai oku mau ngāwe i re ia. Koe taumu aia, ai komita a lola halai walu, ke mahino ka ki mautolu, o kui kai ke mau mai, ke mau kumi ha mau tuu maari e ngāwe koe ni, i kai. Koe o tua pe une a fioi, a ngahi mea kotoa pe, o ku mau mai ke ni, ke hiki hake, ai masiva, me iha tuunga o ku, me tuunga kia level o ku toirere iange. Ko ia o ku, toi o atu ai pe ka ki mou tolu e kai ngai kolope, mou kātaki, o ku keifi e mau pe ha mou tokoni.
te o atu pe a update ka ku kei fie ma upe ho mo toko ni ko ha mo ki ofa o ku fai whakamole mole ala mo tuku mai pe o mai ke hingoa o e toko taha ko kauhenga kata ko e toko taha ia he mau kau tāna ki paanga koe fo i toko taha pe o ange ki ai patuk alu le ia o toho o whakahu ki he ke panke koe paanga ko ia o ku whai aka ngā ue ko toha ko e ni pa ko ia o ku fie lahi ai ke talatu ka ki mouto koe tūngai no ki ai e tau ngā ue o pēke o ki hu mai pe ki lota ke mo ki sio mai ki ai koe ngā ue o ku whai pēa whaafofa koe tama pure ngā ue ko memo tali wakaola te uki at peke ki eka memo malo ngā ue ko kore peke ki hanga mua ki mai mua ki whakaikiki pe koe hae lolo ai e tau ngā ue tu koe hai taimini Toko atu. Malo au pito. Malo ko ia mo bea mai ko e tufunga ia o e ngaue o e whareni ko Filimemo tali wakaola pe ako mo sio mai pe ko e leleni ai holisi ko e vave aia ko e ahongo fulu ko whai ai tau mua ko e ke ose ai ngaue ko ni pe ako e mea whakawhiawhia ia ai whiawhia ai toko taha koe, haana apini, o ku nofo i he, mo sio mai peki ai. Toko taha koe e nofo koe, kono ki whare ku te nofo pe ai. E kai fuoloa me hen, o nofo e tangata koe ni, e api, e hange koe whare koe. Nofo lewa hano ki mansion. Aia kune lupo weki, ke nofa whale lele, ke si i maluai, me hiki i whare koe. Tako ia kou fia, tai ano tatau, ko uhinga, koe langa, malo, ko uia, koe langa ngā ue o ku mowhai, o tai mari ai tangata koe ni, ko ilahi. Ka ko tau fia lahi ai, ko ia koe ngā ue lahi ko whakahoko mai e he kakai kotoa me he ope, o mousi i vahe mai, ai paanga, ke lava, ke mo ui ai masive siva, ai lolo halai walu. Pea kou fia lahi ai, ko uhinga mea te au, moe poate ai lolo halai walu global mumeni, o ku mau fia, mo whakamalo ia tupai, kai te mau lava o totongi, whiunga, ke whakamalo ai tokoni kotoa pe o mai mehe kolope, mehe global, ke lava whakahoko aki, ai langa ngā ue koni, o ku tau whai i wawa Pea ko, hei kai ke tau fuoloa me hene, te tau sio ke ngai tāpu aki, e mau ia he ngahi kakai, o hange ko ki mou tolu koni, o mou whai mai ai ofa. O ku mau honga ia
au pito ai lolo a halai walu klopo mumeni. I ngai tokoni kotoa pe oku mo whakahoko mai. Oku oatuai pe ai kore ka ki moutolu ke oua mo ana atuku he ho mo wala nima mai he koe tau ngā weni e lere ia o tu uloa. Pea ikai ke ta ofi hataha ai langa ngawe oku whai i he global mumeni i he tau langa whare oku whai. Koe langa koe ni oku tawhi atu ia o hange hatahi ai tokoni ke tau whai ke kakai oku nau masivange. Whamalo atu ki he ngahi mea kotoa pe ku mousi i tokoni mai aki. Kai ke lava he whinumotua maulalo koe ni mo e mau komiti e lolo halai walu global movement ke whamalo ia i whiunga. Ka oku hanga he otua o tāpaki ki moutolu. Pea koe moni a koe ia oku kai ke tai hanta tau a ngai moni i mea koe ia. Ko i ngā ko mou tokoni he ku kau ia he whekau. Koe fuafua whekau ia ke tokoni ki o kau ngā api. Ke ofa ka ki nau tolu, hangepe ko ofa ia te mautolu. Ko iai e ka inga, ko global ko toa pe o mo tokoni mai, e tāpaki i mo tolu eiki, e ngahi mea ko toa pe kai te mo mawhasia, o hange ko e tau ngawe ko no whai, o kui kai ke tau ngoi ha tau mawhasia, o kui kai ke tau ngoi o ku tau dad ke hataha, o ku mo wala mai ki mo tolu, o mai e tokoni ko ni, o ku tau fia. Pea kui kai ke apulu e tau ngawe ko hinga koe ha, he ku whaka o tua a e tau ngawe ko o ku whai. O lavai ke langa, ke tokoni, he ki hake ai kakai masiva ki olunga. Pea mo mamata mai pe ki ai. Na iai e ni ihi toko lahi. Ka ku alu pe taimi, mahalo pe ku mahino ki he kakai ni ihi whakaanga. Ai anga langa ngāue, ai lolo halai walu global mumeni. O nau lau mai ngahi mea kehe mo. Tā mai me he tawhaaki matau mo he mā. Ka oku i kai pe ke tuka e mau ngāue ku lere pe. Nau tala ngahi mea kehe, ka ke mo mahinoi. Oku kai pe ke mau tokanga ki ai. Oku mau lere pe he ku ilo, oku lele matangi a e tau ngāwe. Oku kai pe ke tuku e ngāwe ia. Pea mo sio mai ke he si tamai ke ngāwe. Oku nau. Ma ue mo uirerei ke whai ake ngāwe. He ku nau o ngoi a e nau tāpua ki. Oku ma uia me he ngāwe kon tokoni ke he masiva. Pea oku kai ke mau ngoi, oku mau whaingata ia, oku mau ngoi, oku mau fie marie, lere ngahi mea kotoa pe, oku leleia ngahi mea kotoa pe. Oku fie he sio hifo ki he tā kotoa pe, oku pou mai ki ngā ue koe ni. Oku tai ano tatau, ho mou toko ni, ho mou pou. Ko mou pou, oku ne o mai e ngahi iwi laika ki mautolu, ke whai e tau ngā ue, ko uhi ngā he ka pau he kai te mou pou a i mai e mau ngā ue. Ko tui pe, e kai ke furere. Ka ko moala mai o pou mai, whakataha, ko e whina ngalo a e tau tamai he wani, ke whakahoko e ngā ue ko ni, ke tokoni i a masiva. Pea ka pau koe tau lele koe ni, tau e nima koe ni, hoko mai. Ko talatu, koe lolo halai walu ia, e tuu ia ha tuunga. Heke ke te iaha, tau sio rewa, whakataha mono whakaivia kakai masiva, ke nau toe aloange ki ha mooi o ku toe lelei ange, ko talatu, e au ke tau e nima pe hongo fulu me tai mini, ko tuu lelei, ai whanua koe ni ko vavau. Pa koe ia o ku mau, whai e koe ni e ngā weni, mo langa ngā ue koe ni, he ku mau sio, ki he kahau. O e whanuani,
Moi whanau tupu o nau tupu hake. Te nau mau ai ngai tāpua ki ko ia. Tōnga pe ala mai pe ai kakai masiva hange ko ki tau tolu. O to toni i pe masiva ke hiki hake ki nau tolu. Ke hatoi le volo toi le le yange. Ko ia ku he kai ke tuku ai kore atu ai pe ka ki mou tolu. Ko ngā weni o ku whai. Ke mou ke yala ni mamai ai pe o tokoni. Ko haho mou ofa e o mai. Kata ki whakamore more. Mo o mai pe ki he hingoa ko e kauhenga kata. Ko e toko tahaia. O mai katoa pe ai u tona ko toa pe. O ko mai me murina. Ko e toko tahaia. O kune whai hono tānaki. Pe o mai le waia ki he. Ua lewa toko taha tokoni ki ai ke ne hanga. O transfer katoa mai sirini ke akau ni koe ni. Ai global movement ni. Ko iai e ka inga kotoa pe. Koe tau ngāwe. Hai ana vanila malo moe si i whakalea. A ofa atu ka koe ko ki mautoro e nuku whai atu pe tau ngāwe ki wawaulai. Pea malo si o mou poupou. Malo ho mou tokoni. Ko ofa ka ki mautoro neongo a ki mautoro muri. O mou whai ngata ia. Ka mou ilo ho mou. Ho mo wafe mai o tokoni. Ilo whapapau e tokoni iki mo tolo eiki. Pea osi mahino ka te awe ka kai toko lahi. Neongo e tau ngahi whetomo aki. Ka mo maue ai mahino. Pea ko ilo pe mo wafe mai. Neongo ngahi wheta aki mo ngahi mea hoko koe ni e mitia. Ka tau mai ake mo si ilo mai. E mau ua mai ke whai mo whakahoko ai ngā ue koe ni. Ko hinga koe tokoni ko sio tau kakai. O whaat ka koe ana. Malo si awhi mai. Hai te ma. O whaatu ka koe malo si. Pou mai ke tau ngā ue ko whai. O whaatu sikuvea, havea. Malo si. Mo afe mai o mamata mai ke tau ngā we eni. Pe whaka heneli o whahulu, malo si whaka ai pou mai ke tau langa ngā we o ku whai. O whātu ka ki motolu. Malo John Latu e si afe mai, ko e tau ngahi ngā we eni. Malo vai vaolong, lolo whaumu, Burke, malo si o mo mamata mo i poupou o ku whai. Malo e vola, tuai me uta. Malo si o mo awhi mai o mamata mai ke tau ngā we. Koe aho ni hono whai e tau ngā we. Pea koe tau mua. Koe ne tau opening i he tau huwhi whale, ceremony opening ai whaleni i he ahongo fulu. Aia koe wike pe tolu, ai langa koe ni oi whale koe ni. Malo si o mo wafe mai, mo e poupou o ku whai. Koe whare koe ni, ko e whare ia ku langa ia, ko wawau tahani mai ni. Ka pauna mo mui mai, koe anga whoke ngā ue koe ni, ai lolo halai walu global movement ni. O ku mau ngā ue whakataha ai taha whā, taha nima, taha ono. Pea, ko whema o pe ke whakahātu ki he ope, ko wawa uni, o ku nau taha pe ki nau tolu. O ku kai ke mau, o mai ke mau o koe mau toko ni o ku whai ki he toko taha ke ua na leave one behind. So, koe mau ngā wea o ku whai i he lolo halai walu. O ku mau ofa, ko whewhetu o ku ke hau me iai, ko whewahe o ke hau me iai, o ku mau toko ni tatau ki he toko taha o ku whe mau viviri. Pa koe angaia e mau langa ngā we, o ku ikai ke mau whiri pe, ka o ku mau o siofi ai kakai koe o ku whe mau viviri, pe ikai ke to iai hatahaia ke lava toko ni mai. Pa koe iai te mauala. Aia koe ngā ue koe ni, koe wahe ngai ni, o wawau taha nima, aia ko tom whā. Aia
ko toko tahaya ko fai ai ko ia me va tahanima tu ke sabi vai pulu ia ko no vahe eni ka koe anga ia langa ngawe ai lolo halai valu ai ko fare fika wa ni ko fare fika ulaki na faia I vava utahaono pa mau hiki maeni ki vava utahanima te mau to'o ai fie mau vivili taha o raki fai ngā we me ai mahalo ko ose fare koni te mau hoko atu rewa ki he fare pe taha I vava utahanima ko ose mahino mai ko ose mau ai pepa ia o e fare ko ia ko e family vai taki ko e ku manatu ke family ko ni hange pe ko manatu I ko family ko ni ko whanau e toko ono na si malolo ai mahalo ko fine eiki pe rak malolo mahalo ia pa to hoko hake pe mo tangata eiki pe toi pe ki whanau tonga ko ku nau ia e ufufa o fa upito ko familia koutui mahalo ko ia e hoko ki ai he os e ngawe ko ni e vavau ai ngawe ko ni a hongo fulu ko kuihanga pe o whakama ala ka ki motolo ko langa ngawe ku pau pe ke mau fai pa ku kai ko fai pe ke ha feitu e ta ko vavau ka atoa ni ko vavau o nau taha pe he ku nau mau ai ofa ke o na ali one behind kai ke ila tau ki tonga tapu o ku fai e u ngawe ai klopo mumeni ai ko ngawe ko I tonga tapu ko ngawe tatau pe o ku fai ko I vavauni ka ku keha vavauni he ku nau whakama opo e foi vahe e tolu ke mau tokonia katoa ki nau tolu o whakalere pe e lolo halai walu klopo mumeni charity ko ia e o ku fai atuai ai kore pe kia ki mautolu ko he ope ho mounga hi toko ni ko ngawe alola halai walu o ku fai katoa pe ia I vavau katoa o ku kai ko fai pe ki tafa ki ha foi vahe pe ta I kai o ku vahe ta fa ta di mata ono ko fetu ia fai ai e tau ngawe pa ko whaka malo lahi ka ki mautolu ko toa pe me he ope ko ngai toko ni ko toa pe he ko ilo ko Amerika, Australia, New Zealand